April ni sompali sang ni somni panga thotan ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin jing khan Russia chuan ballistic missile mangin Ukraine marlam khopui pakhat sumi an kapa mi somthum pali an thia mi za somni don in hliam an tur boka mithi jinga hian no pangpo engemaw zat an tel ni in Ukraine Interior Minister Ihor Klimenko chuan a soi Ukraine President Volodymyr Zelensky an online a video post a chuan bus chiate car kang chiate kongpuya mi hring ruangte thil chiale kang khu te hmu the ania kumina Russia in Ukraine beina ni khat thil thuami an thi tamber trumani Zelensky chuan social media post siamin minun rong te chawin poisoi lo mi puite nun nan la thin voin hi tum kauni isuan Jerusalem alu ni poimo takania mi ten biakin an pan ni ani ti in Russia dem na thu asai ani Klimenko chuan mi puiten hun pui poimo takan man ni hrenga malak na ni atia Russia missile beina wanga thi te hi kongpuyan kal lai te mi puitana service lir thean chuang lai te inan om lai te ani ati Russia hian civil mi te hmunan beilo thu an sai thina tuntuma hi John official in Russia lam hian comment an la nei lo ani US President Donald Trump palai Steve Witkoff chuan ni liam ta khan Ukraine atlo a chumi nuwa Russia khopui Moscow a Russia President Vladimir Putin atlo le a hemi nu loka Russia in ballistic missile manga Ukraine civil mi te omna kap le hian soyati tam hle a US in Ukraine in ka haine tuma malak mek na chu Russia hian enga ma ngai lo ti alantir na nia ngai ani Ukraine Center for Countering Disinformation how to Andriy Kovalenko chuan Russia hian civil mi te ka breng chungin in biakna kalpui velani atia Zelensky chuan Russia hian he in dona hian hetiang takanun ron na hi adu le tum chu ni a na takanora ni lo chuan in rem na hi nei theiani lawang in biakna hian ballistic missile le bomati top theilawani ti in US le Europe ram te chu na taka mala turin angen in rin ni khan Nigeria ram mar saklam Borno State a chuan kongsira ding bus noya kam bompuak wangin mi pariatan thia mi som chuang in hliam an tur bok bus noya bom kam tu te hi Boko Haram nena inzom Islamist helpol ten ni rinania bompu an mun hi Borno State mi puite ta na kong pui poimo tak Damboa le Miduguri in kalpona kong puyania Borno State hi helpol te chet na munania kumsang ni le pakwa tangkhan Boko Haram helpol te chuan sarkar si paite bein Borno State a hian Islam sa khodan mangaro relan phuta atira chon school le sarkar mun poimo ten be thina tuna chon Africa khomol puya helna rap thak le reiber pol ni in even o chon he helna wang hian tun thlengin mi singthum sanga chong in nun nan chan to a mi magda doi ni velin an in le lawan tlan chet san to ni in an soya he boina hian Nigeria mar chaklam chau ni lovin tuna chon an ram then omni gerte chat le Cameroon thlengin boina thlen to a lek chat basin area zongjong a he boina hian akang kai to ni in an soyani tuna hian Nigeria si paite chon Boko Haram tena tiran la khotam tak an chu sakle to a Boko Haram le anzom puipol tam tak chu lawom taka che tham om to lovin siam ma se thingtlang le ram hnoi mun rem chang la ya helpol te hian sarkar le mi pui man chi lir thei ambus le bom manga beite an la ching chun zom zelani nimin jing khan Myanmar ram lailia mek tila khobula 5.5 anain lirang hinga ni zan thleng khan thi le hliam le chiana thleng report ala om lawani heling hing hi march ni somni pariata lir hing ina soi khopui pani Mandalay le Nepido khopui in kara thleng ni in US Geological Survey chuan an soya march ni somni pariata 7.7 ana lirang hi nuang hing non le jinga na berpol ani Myanmar ram Meteorological Department chuan nimina lir hing hi Mandalay khopui chimlam mel somruk vela hla Wunduin township in tan ni in leinhoi kem somni athu ka tanga in tan ani antia US Geological Survey chuan leinhoi kem riat ling lawa tanga in tan ni in an soithung heti la hian march ni somni pariata lir hing wanga thija chu sangthum jaruk somli pakwa an ni to ni in Myanmar sipai sarkar thupong tu Major General Zomin tunchuan asaya hliam tur sanga le sompariat anom to ni in apuang bok inrin ni khan Iran ram chim chak lama Pakistan ramatanga Irana nathoka ommi pariat chuka hluman ni thu nimin khan Pakistan chanchin bu don chuan an tarlang
heng ka lum tak mi pariat te hi Pakistana Punjab province mi vekan ni a Meharistan district Sistan Baluchistan province kar chesiam na hmuna na thokan ni a kap hlum tu te hian phuar betin an kap hlum ni in don chanchin bu chuan an ta langani he thil thleng hi helai biala helpol Balochistan National Army BNA te chuan an ti ni thu le Pakistan mi shrim tha tuma an hmalak na ni thu an soi Iran le Pakistan in rinalai vela hian helpol an hrang hle a ruihlo tol rukna hluara Iran le Pakistan sipai te po in be ngai na vak an hrelo ni in alanga nikum January thapo khan tuna thil thengang deuh chia hi thlengin motor workshop athok Pakistan mechanic pakhwalai chu Iran khopui pakhat Saravana ka hlum an lo ni to ni Sistan Baluchistan province hi Sunni Muslim tamnaram ni in Iran ramaro real mek Shia Muslim te tan chuan hling lian takan ni a Pakistan rama Balochistan province nen henglai bial hi sarkar in ngai thania in hria in anram sarkar laka anlungoi lova akhat tokin boina chuak de urengani nimin khan Israel chuan missile mangin Gaza damdo in la function pa ngai omchun Ali Arab Hospital Gaza City mi chuan kapa damdo in mun then khathi chia in thile hlia manom lo mita mutu te chuan damdo in ICU le in zaina mun te chia antia missile manga beina wanga thi hi an om lova heti la hian hlawan tlan chiat nalama no pang pakhat alua hliam enkol mek chu an ti hlumpal ni in hedam do in enkol tu zingami Anglican Church Episcopal Diocese of Jerusalem chuan thu chua siamin an ta langa an thu chua chuan damdo in bula om St Philip's Church po chetel ti soin tum kauni tak Christian te tana hun poimo in tran nia Israel in missile kap chuak chu rap thlak an ti thu an sei bokani heti lai hian Hamas Health Ministry chuan Ali Arab Hospital hi chevek ni in an soi thunga damlo le damdo in a thok tu te chu lo theilo wa thiar chu an ngai ni in an soi ani Israel sipai te chuan he damdo in hi Hamas ho in ral rel na hmuna tanan hmana wanga be an ni thu an soya an be ma hian helai hmuna Hamas firfiak te hmun be an tum thu le civil mi te chu in thiar filim turan hriat tir lok vek thu an soya helaya om journalist pakhat chuan Israel sipai te hian hedam doina doctor pakhat chu phone manga bia in damlo te thiar chuak turin an hriat tir ni in a soya ma se missile manga be ni ma minute somhnia an hriat tir chau ni in a soya khoen maina thei angin an in thiar chuaka helai chevela om civil mi te pon tlan chia heiwang hian thi le hliamanom lo ni in a soya ni UK Foreign Secretary David Lammy chuan Israel thil ti chu demin Israel in damdo in a beithin chuan Gaza mi puite inen kolna lama har satna thlen zual zela hetiang beina ten om tak hi atop turani ati US President Donald Trump chu US President ani le nuwa voi khatnan zirtop ni khana hrisel na din mun en fi ania White House Dr. chuan President hi taksa hrisel tha a hriat na po tha hle ti asoi Dr. report a chuan nikum July tha tha tuma beina wanga abengan ka hliama serala omti po anziak tela President Hrisel na endik tu Captain Son Barbabella chuan President Trump hi hrisel na thatak zeta atak sabung sang po in hrisel thatakin na thokani ti in na report Trump hi kum somsari le pariat mi ni in US President zinga President Trump chel tira kum upaberani meka Walter Reed Hospital Bethesda Maryland darkar nga chungzet anan dik chung hian tisentes sang ti in ultrasound te po ti ania Dr. Barabella chuan Trump hi anun phunga pom mai ngai lawani na chuan taksa ti hrisel ni in na soya President Trump hian US ram ho tulu le Commander in Chief ni turin taksa le ril rulama po hrisel na thataka ne ni ati ni in nimina White House thu chua chuan tarlan ani a Dr. report a chuan President Trump hian niem na wangin vun lama har satna chete neya avuna hnoi turin cream chonia ataksa ti chakle zolnan damdoi engemazat cho ani bok President Trump hi fidruk le inchin hi le chan ve sang ni in keji zale pakhatari tania kumsang ni som pakwo khan keji za pariat ania arina tla niam de hreta chuti chungchon overweight alani phak thowa a President masak khana doctor te chona hriselna tha a mase exercise la kamamoa arina ti hnia mangai ni in an soyani China chuan Donald Trump sarkar chu
tarif za somli panga percent an lak chu ti hniam tur le inza ton na ne na mala turin an ngen nimin khan China ram commerce ministry chuan thu chua siamin USAN an ti diklo te siam tha a tarif chan len na kong an zo diklo hi awaya ti top turin kan nge na inza ton na kong zo turin kan be se ani antia China chuan tarif wanga an ramina torna an chut mek ti soin taman smartphone computer le consumer electronics te tarif sang lak na tura tanga an tel lo chu anti sual siam thatna na malak na be tham takani anti bok hetila hian China chuan an rama official poimo te chu indolai angmaya inral ring turin an hriat tira foreign ministry le commerce ministry staff te chu an chol lak te ti top sakan ni thule englai po biak po thaya turin an hriat tira China chuan US nenan inkar ti thatna tura man lak mek na zongjong chu tarif manga indona wangin anti topa khovel mundangan na thok kho tu te po Beijing khopuya meeting nei turin an ko ho mek boka taman tarif sang lak sakatum ram ten hena po le kha thonin sumdon na ko nga inbiak na nei puyan som ni in routers chuan an ziak ani bazari lo thlira wangin kan lo me